botse kudu ka lona ya bobotse le fashion pele ga re tsena go dimo ga tsona Timmy Thomas ka kana re se tishi se sa setšhaba ibile re rata go thabisha di thabishang setšhaba batho ba gola batho ba modimo sister Tebo go tshwene mabunda wa gola ba re a gola go le ke ngwana mma ke morata go lo nyanya ntatela mputshe rena ke ma kuto re tsapa ra mo telo tsana ka ke a motseba sisi ya o motlhompha kudu ke a motseba sisi o gole hle ke tla go ya gore tsere ka lona rena e botse kudu ka rena ya bobotse le fashion re ne le batho a ke tsena ke bobuti ba botse le nawe na mputse pele ga re dumedisha ke moaparo o mofengo a be ka re Durban July thoma mamo ba se busy ba se re tsamaya go le tla la thobela FM ya ka la Facebook le bona gore na re tshwere bomang ba bere eng ka bona re ke bolela e ka re Durban July tlo dia go no jwa le mo se busy se gale re ya ka montle re bona dipere la tsaba Durban July ke moaparo fela ke re ke moaparo o mo botse ile ruri go mena ke le botse gore kana go ya rena re go utse be re ba re batho ke matsatsantsa ba bona se matsatsantsa o ne le le lengwe le le kaone ke a tshepa ba tla re botse rena ke moaparo mango ba wa pere re le amogela ka mo phapošing kgaso nke re thoma ka kae a re thome mo gausi le wena tumiša batheletše ba botse re ko wena mang thobela nna ke nna Lebogang Madibana wa tsebegang ka King is the stylist Milo tlhabela botjeng Lebogang o loketse phafo a ke tsebo ke phafo ke ke bona o loketse phafo ke re ke lebella James o fapana le ena James o tlola ka tšha go no ba go bogela James di be se batheletse o thobela wa le mo ke James Mayfo o la Grand Site o tsebela ka James Mayfo James Mayfo o ne lo mo botšišitse le ena le ena ba tamela wa pere a ka no tla ke o ska ntšhaba ke mang wa le mo ke Pointenti wa tsebang ka Pointed on the stylist jale banna ba ka ba fela mo ba leng gona mo re tlo lebella taba ya go apara moaparo o e leng gore ke moaparo wa go hlomphega o senyadishe gopola gore ka mokgwa re lebegeng ka ona ke ka mokgwa e leng gore batho ba re tšea ka ona ebile re leboge batho ba e leng gore ba kgona go kwata ba tšere di bolelang maabane ke sa tlo tlhagana le moleledi wa lefapha la tša temo Tate Selby Magogo a mpotša gore wa tseba gore ke eng ke a tseba gore thai a tshwana feta le pantswa jwale jwale batho ba batheletšang ka baka la gore bophelo bo gatetse pele bo papa ba tshwanelo go tshwana le bo papa ba re neng le bona ka bo buti ba re neng le bona ka mo gabotse bele a re thomeng ka tsela e lena le ka tlase ga company lena le company ya lena go ba e mongwe le mongwe ikemetse re ka tlase company ya rena ya bo le ba bararo a re bolele ka moaparo wa maleba ge re bolela ka moaparo o e leng gore re wa hlomphega ke moaparo wa mohutamang gantsi wa ke moaparo o re wa hlomphega mo banneng ke disutu gore if ever maybe o to attenda ntho go tshwane le lenyalo or o ya meeting tsela e botsebotse o ka aparang ka gona o apara sutu gore mongwe le mongwe ya gona o kgona go lebellega because if ever wa ya maybe meeting we pere skipper le jean I don't think people ba ka o tšea serious ka mokgwane o but then if you could go to a meeting we pere sutu e tailored suit e nice then I think batho ba ta o lebella ka ditho le leng go ne la re tsang go tlaletša go dimo ga tabe go italetša gore o boletse go tlala seatla lebo bele a re sekameleng ka thukotše tša batho ba e leng gore re ba bitša ba tsebalege di-celebrities go ne le moaparo e leng gore kwa bona wa go ikgetha kudu o šedi rena o ka ilebelela re tlabe re šeditše taba ya gorena botsebotse ke neng mo e leng gore celebrity a ka tšwa mo moaparong wa gagwe o e leng gore o thomile ntša go apara a sa le bonnyaneng ke neng mo e leng gore a ka fetoga I think maybe 45 to 50 but then it depends or like mmele wa gago o jwang if maybe mmele wa gago sa dumella gore o tsamaye mo tseleng o epere ka mokgone o epere ka gona o sa na le mengwe e 20 then you can still continue o apare ka mokgwa o epereng ka gona even if for 50 as long as mmele o sa dumela because I get to some people ke diopedi obviously ba moto e tša apara
dikobo tse dinnyane. So if ever mmele o sa dumela gore o apare dikobo tse dinnyane le ka the age of 55, you can still o ipere dikobo tse, as long as wena o feel comfortable ka re kobo tse di ipere, because ntho wa botlhokwa-tlhokwa kore o feel comfortable ka mokgwa o ipereng ka gona. Because if ever o ka ya ka batho gore ba reng o ka tse go wele ko keeping, but then if ever o ka re o ipere, as long as wena o feel comfortable, that's all that matters. Mo maphelong a beke re bone Zodwa wa bantu a apere roko e be apereng ke moopedi wa go tuma Dignified Lopez. Gomme Zodwa wa bantu ka mokgwa ba apere a tseba moaparo ya gage ipe mara e bontšha e kare batho ba bantši ba ba le go sola ka mokgwa ena apereng go feta ka mokgwa ba solang go bo apere Dignified Lopez. Mola le gore o apere roko ya go tshwana le Dignified Lopez go felela a ke tsebe le nna bjale ka borra fashion le bona jwa le bona kare ka nnete Zodwa wa bantu o e latlhile goba motho mongwe a se dilo tša gage dilo tšela a ka se a tlhomphegile ka mokgwa aparang ka gona. Ka mokgwa kore like es ke boletse gore tshwantse ntwa mathomo ge o apara o lebelele mmele. If ever mmele wa gago maybe a o dumelele gore o ntšhe ditho tse dingwe tša mmele, maybe you should, like at least o apare like something. Mara wena Zodwa wa bantu mmona bantle mona nna ka mokgwa ko mmonang ka ona a ke bone ntse e a ona mo ke solang. Siri le mmona jang Zodwa nna ke bona lokile ka opela re se ke moaparo o tlhomphegang go ya ka lena borra fashion. Ke ka mokgwa feeling comfortable ka ona, ka mokgwa e pereng ka ona. James o reng o ka re James o ka tsa go thaba a o la moaparo ona sona ya o ka re lebo o tlhalefetsa go bolela o tla gore keng se tu apereng ke lebo ke le ke nyaka leina la moaparo lo apere moaparo lo bitsa ke the modern classic. The modern classic. Yes. Ke baki, ke soner bike, ke gempe ka mogara kere, and then ke borogo. Jalo wena shedi kgologolo e mo go wena kudu. Ya James le ya tsiri dia bonala di suit tša bona dia o kunore monna wa pere suit. Mara wena wa pere mmala o mo romantic, o mo pink. Wa mala ke ra le bare ke di romantic. Mala bona go mo fela jwale. Motho wa para di suit tše di bela re tseba le tate padi le gotla o la go stetse wa mona. Jwale mmala o mo pink mo monneng. Ga o so a se dubetse papa. o tlhalosa bona mmala o mo pink kore le bona le disutu ga ntšwa tšeke di tlile ka le manoga le leng kore o tshwana le yellow o bona pink yellow green ke di-color tše gore o ka ra lebelela batlhomphi ba o tshwana le bo Sean stylist ke di-looki tše gore like di aparega ga ntšwa tše kore it's not necessary gore just because o monna tshwanetse o apare suit e black or like suit e ke pereng this like ke suit e ko ana ke tailora ko ana ke introduce like e rukile ko wena ya e rukile ke nna suit e ke rukile ke nna e rukile ke nna le pension ko suit e ke di rukile ke le shela le ke le shela mang ke ke a kere bona ga ntšwa tšeke a kere gale no ena le disupu ntata ka nthatsi gale no ena le disuper 16 le diwatwa ga nyetse le mashela change eno ba le mashela disutu gore mashela disutu no ba le suiting material a isana tšela tša gore le ke dira le o tile gona mo jo gone jwale ka yona e botse ke botse e le ruri o apere ka gempe ke blue navy blue ke botse e le ruri gore bona like ga ntšwa a ke robane ke pere suit e pink ka hempe navy blue ka pocket cloth e navy blue ka flower e navy blue ka dieta tše di navy blue gore kgale nngwe le nngwe ke e pereng mo e complimenta engwe a ke no apara color just because o nkwešiša and mongatse le gona o na le a touch of navy blue and white and a sa apara ka dieta ja le rala a ke tsebe suit e apariwa ka dieta tša o tshwanetse le di bitsang dieta tšeo ke di-loafer jale mpoje o ka ya lekgong o apere jalo o batla go ya lekgong o apere gore tla bo tsenelela gore bona mponeng ke ikgethile for funeral I don't think so, but the ke tša event tše di serious go Durban July maybe if motho lenyalong nabile James yena ka mokgwa ka maparo go na lekgong wa tsena lekgong wa tsena ke normal class all right James tsebe ana ke tsena go go eno bolela nnete e botse ya cheke cheke ene le bo meruni shi le blue bo purple to purple ya pedi motho le tshiki bona ba dibule di tsana tšatšile le khona mabapi le bo botse le fashion batho ba bo papa we
aiwa re bolela mehla le mehla gore e se ka ya ba tse digolo ga e be tse di botsana ebile gape-gape boti ba re bolelang le bona ka mo mebele ya bona ke e tlogang e lekanetse e le rurururi gomme tse di se leng gona ke gore go iteetša e ka re ge motho mela ga o lekanetse go bonolo kudu-kudu go ketima go thala ka mogare ga se go thweng ke style jalo go tloga go le bohlokwa e le gore ke ba botse ba tloga ba ikgethile tsamaya letlagaleng la rena la thobela fm yaka le ba bone le tlo ba bona ba eme le ka maoto ke gopela gore le eme ka maoto batho le tšiba le bone tlhe batho ke rata goreng ge re tloga gona fa e beile gore batseditse ba tsebe gore na ba ka lešala morago kae gore ba kgone go bona bothaga bo e le gore la bodira le dira dutse botselebo e ba wena o itlang ka kgopolo ya disutu tse bana ba le khumana kae matlakala a lena a di-social media mo Facebook le ka re khumana mo Kingsway Clothing personal account ke Lebogang King Wins mo Instagram ke King Wins o dia ja banna fela ga ne ke di mantsola re botse rena we specialize ka sutu tša banna le tša basadi then pointing ke motho re meetane like along the way then yena o dira like dilo tša basadi o dielo ke dingwe ke di-proper good re sa tolo dia launch whereby like le tono kgona go bona like botse re diang ka moka di-village because no re thobile ka sutu tša basadi ga njwa re te introduce di-dress le gona no di-normal dress di-dress tse gore a zanka tša bonagala before o tshwadi disutu tse re di betšhang tore a zanka tša bonagala ke tailor made suit le ka direla brother ka moki suit obviously suit ya ga e tlo nida lepanta ke re ke tailor made e ka sewe ka se diesel ka shift mo lepanteng e dutse mo ke dutse mo ke gore ba ke se dutse ntse e dutse mo tsogong ke dutse ao le wa felle ba tsaba go bosikudu go bosikudu ba tsaba tsaba le family na ba le bona le di bona a ke re la bona le lebelele matso wa bona le lebelele ona le wa tshitša bona di tsamaya jwang rempe e tsamaya jwang le ba ke mo fellang e tsamaya jwang a one ba ke ela ya o tla mo le monwaneng wa wa botlhano ba ke khupetša mona wa botlhano go thole le 4 fingers wa bona tla wa bona jele ke ga botse re tla ga ba budu bletsena le bona ke le bona kudu re matlatsile matlhagono le ka mošomo le o le gore la o dira o ka re le batho bona ba ka bona mošomo mo botse le gore la o dira ke no kgatla ke goreng ditaba tse ka moka di di thomela ebile le ikemišitše go ka tswela pele mošomo mo botse ra lebogatlhe ke nyoko leboga batho ba mo Limpopo ka mokgwa ba re supportileng ka ona re nyoko gore ke nyoko tšea sebaka se ke leboge ka re support e le re fileng yone e finka be se ka lena nkane re le sego mo re leng gona re a leboga le tswele pele le support se ka la supporta rena fela le support le ba bangwe ba ba ithomelang dikgwebo ba ba sata re support ya lena ke le re support aga re nyaka go tšetše le leng motho go kae di award nje tša maemo a ke apešitše ke lefo a o izong ile me tsena a le gore guys khopela le meleng mo ke nyako ba bone moaparo wa lena ne ka madimabe le kgole kudu le rena ka upša bona motho yo moswa yo re filwe go yena ka tšatši la lena la matswalo setlogolo sa lena sharp thanks